Ramai na ba kalifusu ni mas ba kawete Kristo. Lalu kaita zui moroi ba domini ele moi ministry. Obain ramai raina fesu. Salam politik. Bagi na tande romai lo walangi sedena mafaihaga mambaka kera ama ina. Jaya romali bamberuhu ba minggu tanggal telum bawa sifitu. Ba fatua le tafondongo da romai lo walangi da tahal kedaba ahon odede mengandai. Hetua Yesus so ayaga balo walangi ma ande sahagele gine tenit hegu hema melete bule be hema gine te babu angerenu si taromalib. Ehe hameni andrema samo kaitu dema sangombaka hema hadaya somasi basanga balo ya aga baba maluaya. Hede hema dama fondon rongo taromalima yaduhu. Romali lo balangi te hala more bazura Galatia faza ene ngabuasara irukulu. Galatia faza ene ngabuasara irukulu imaneta romali lo balangi datahau ke pamondondong. Kayami ratalifuste nasoni hasosala silemudena-dena bami fulu mi ohe bazi sekis di mana ehe haba ebolo tutu andre ya ami siso eheha baya uge faigi paboite tandrai kendra uge gei pao mami onoro noro dedena bemi banomi o egoroi sakeriso andre naso zangoma ete denia sebuah ia ewa esi leboto saat bano ilimu ia ya mufaigi walau nia zamesana bahake nia banuno nia ya ia balai farongo ke bani habe ilu isa noronia zamesana bahani fahal badaromali ande baya hasara de ke zamahal ya ia bazi sekifefu bayelungu ami le ibe eni o aya ia lo walangi ada ni taruni hasa da ege ini basinia dania ani haza naru banesinia pamori banesi ibasi dania ba atekiku basanaru bageheha pamori bageheha ibasi dania ba aurisi le aitu ande babaya tage ita walau sisehi ande naina tenia dania pamamasi ita na le atage ita batalau saezi sehi meno bawanya keda bani hafefu ba ofena bazi hasara lala bamati abeda irugi da romali lo balang ira ina ba talifusen ni masih bakal Yesus Kristo niha samati jaya dan niha sino mangai angitula baba aurinia wa Yesus Kristo ande banolo walanginia pasang heliai anda berda niha samati basiletolale itere lala Kristo ivalua zomasi Kristo basi manegei gamahoi tapani hakeriso ba io paduh dedegu irama iraina baya itafefu ni hasamati bano tarei lalani hafena mele saboto badede da Yesus Kristo basi manegei batalulu baurida baba malu asomas ya iya tebali anofula hadiah le ai kusai bahor niha kamati bana ibisa ita na soda lifuseda sino ai ku bahor aroma lo walangi pamberehuo kalau hari Minggu andre ba kembali tuhon ni fatunania ya yeda palua disuki ani hafif
Kata zara-zara vamatuna taromai lo palangian. Palua zisehi bani hafifu sara faoma mi onoro norodede naben. Si duania dania hadia ni taru dan ni bas. Basi telu boi atage pamaluas. Data zara-zara bapa matuna irama iraina tara faoma mi onoro norodede nabami. Kasura Galatia faza ene Andre bano fondruhe zura baulo bambano Galatia pemberetania ni haugenia bangombaka ya iya wahafa ahakdede watola auri ita tenga bere bamalua orois hana bato bali esi ni fatuna baulo da e bani hakeriso bagalatia ya da bere me oya zamahal samailungu sambe aboto badede he iwisa ni hakeriso hadia lena sefa bagoroisa hadia laboto oya pamahal tanebe situ bali situ ole bani hayahud bababondu hezurande bayombaka faulo hadia zinanya ifaluani hasamat mane sinofa ema moro yawa meke tito bali fanof hadia leifuli bahore ni hasamati bahadia ni faluani habe ni hasamati tanebe nason ni hasamati saiku bahore ramaina talifuso ni masih bakadete sukeriso aboto badede baulo hewi sama urini hakirisoan. Hewa aino ihau gededenia babanere terewa wa urinya bagulidane Andre. Bahiza saate tola alau iya. Amai dola zanere lala si so hili-hili. So zanaere. So zailo. So zalesu. Ola mana alau paai. Devayo bazinuna. Paalai te zamati nama nendri ahele. Pangabasara iwa follow badae. Nasoni hasosala sile muda nadena. Nah ini perlu garis bawahi. Ni hasosala sile muda nadena. Heden yoguna baulo badae ya iya bali Yunani iya. Paraptoma. Namu alia baliniha yo bada sala, siso sala. Jadi badata ila soma ifu gama heutania hecani foti sala foma hor. Sala Andre ya iya dae sile mudenadena tengani odedeg. Paraptoma Andre eluhannya bali Indonesia. Ketergelinciran yang bisa saja dialami seseorang di jalan yang licin atau lorong berbahaya yang dilaluinya. Nah balik ke day mane faahele balalas halus tengah yodedeg hewa aino ihauge bofane batola mane alau ia berme alus lalanikur. Dimana baurin ni hasamati Andre, irama iraina, so mana ba alau ia, mahulan na ifuli ia bapa orinya bazilalu. Ibisa nalu azimana, pada iwa efaulo, ena eni hasiso eheha, sila sifasala, masila salau, ena emutolo niha sinofasalaan. Faoma mi onoro norodede nabami. Ana meni hasamati baka kiriso ande ano sifat talifuse. Faoma afeke daza afeke nabada. Na alau zi samesa, pasti samesa ba itolo. Le yo aya. Ifuli ifazawa. Ama ina ba talifuse nyo masih baka kiriso.
Baba nolo da ave da bangabala gabula de dunia. Teraterana no aiku ya baga salau. Baya ita ena beiso baya wasadedu. Ite gusi bai faulo. Ena ele baba aurizamati baya wasadeduan. Bai isu no iya, peremele sifat salah iya. Tertede da mahal Yesu memang andre varizai of masane mabeo. Pangandre varizai ya bai tutuna wale mana ni faluannya sila tule. Le itu mangandre iya ifaluazi sehi pa ihoga vanutuna fatulenia. Babangandre varizai yo andre pano fangandre payawasadut. Eya uga samati. Fena Yehova pefunihande bano fagele. Anda beu musuh ya dedeu nano fasala nabeu baba nerenya terwa ba aurinia bagu dikanean. Madanya itu regahe noseu. Leni hasomasi aku bahur. Leni hasomasi aku bagasala. Na aku ni hasamati bagasala batenga i odedeg. Berwa ambe faabel. Na Bali Indonesia kelemahan. Bukan disengaja. Sebenarnya kalau dia bisa memilih, dia akan memilih untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Anda berdoa, ifarou de faulo, ena fauma ta onoro noro de nabe. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Baba nuturulalani hasino fasala badayo guna behede na baba li Indonesia memimpin. Baliniha ke daimane mifulu. Memang agak le asese tarongo behede. Kadang-kadang pun jauh sama sa urubah umane mifuli. Padahal memang tak iya mifulu. Memimpin mifulu. Mifulu mi ohe bazi sehi. Behede memimpin na Bali Yunani pamoiluaha ge ia mangehau ge. Behede dae asese mo guna ia baniha bahalewun radot maira ahli bedah. Sangehe tanah soweh. Masa madou telan anu afat. Eluahania baniha siso eheha Baba nolo ni hasino aiku bagolalewa mabagas salau. Ya iya da baba nolo ena edeheweke. Tenga baba nguhuk. Lo masih paulo nason niha baba asileyawa. Nasoda eba dede zamat. Anda yuwa si bai paulo ya mufaiki volaunia zamesar. Eluahania ihauge si bai samati ena ebai sovaya wasadedu teraterana no itolo nabenia bai sobadede bangumae pa abele atule pa abele sehi ya moroi baniha sinova sala. Dua hadiani taru pada enibas Bapak ori bagulidanan dari ramai raina asesi tarong ni foto hadiah ni taruh pada unibas. Ternyata fehede dae pada romali lo balaing tesun raia. Kalatia uno fadafit. Ya ita ande hula zanaru. Na itaru zisehi basile tolale ibas zisehi. Ada sih nama dolan itaru bagulidanan andre. Ya ia buat zisehi. Si sehi ni falua, baleto lale emu odanedane ia baba aboto badede, hana bata falua si sehi andre. Paha eke ta falua si sehi andre. Amaina batalifusen yang masih bakal gates keriso, pada romali andre, baywa faulo ba, tau fenai bazi saralala ba mat. Ada geluahannya, ada leta falua si sehi. Pani habe si fabe lava mati kada. Yesu keriso mana ifarou de baba malua si sehi baba ngomasi si fa udu kada.
Ibena duma-duma toda Yesu heivisa ni haza Maria seseki todo. Itolo ni hani bezi sonrap. Hiza na tahu ke tau sisi azurabaulo Andre. Lebih khusus ya ia heivisa naso dalifu seda. Si saralala mati aiku baga salau tenga mu otutuk. Moroyawa mege bano ufai hage banasoni haso sala pamufulu mu ohe balala sisoi. Elohania Paulo ifarudode wata ofunaya babamuli molohe bazisohi. Ina ele adele aiku ya baga salonia anda. Adia tafalua sisohi bani habe babadalifu sudah samati baleta tuturulala. Letafuli ta ohe ia balala sisohi. Ta eni wa Paulo ta ofenai bazi hasara lalawa mati. Pamalo sisohi ande bamok dane ia irama iraina baba aboto badelde vano ofena i omasia ita keriso. Me bahore so ita nasa, vano ofena i heli ita Yesu. Mano ofena i omasia ita keriso Yesu. Anda berda i farosi bai Paulo, ena ebai te pule ita pavanaru sisohi. Pauridandre, peno mai dola kanaru. Hadiani taru, da unibas. So sama sa halo badana irama iraina. Ya andre soknya kaburi. Bahwa fatwa le itana riginia. Ba ibagi dana mesisohi si maneni tanamnya bakenia bibit unggul. Si mana ge sozo rigi basi fasuita ba ibagi dana merigi. Sono fukanya lah mane. Ana bagi dana mesisohi bani hasifa suika bume imane khera. Omasido buarigi dania ni basiku ena usohi. Ena usimane goirigi ni basira. Ana irama iraina berena lesohi rigi basi fasui. Hewa aitana meriginya sohi. Bana bazi fasui kabunia lesehi dan merah. Ternyata rigi Andre dan mungkin si mana kita balaza. Proses penyerbukan, sonifoti serbuk sari itu ibantu ya angi. Namo hombo nangi maka serbuk sari di so bazinane bazi fasui akan mohombo mei bazinane tanebu. Coba bayangkan. Kenia bibit si sehi, bibit si baga, bibit unggul. Tetapi bazinana si fasui ternyata lebaga bibit unggulnya. Ilau angin dan yang moro ibadah. Maka serbuk sari dari bibit yang tidak bagus akan meiaba dan neme yang bagus. Kira-kira apa yang terjadi? Tidak bagus bercampur dengan yang bagus. Tentu akan ialesi kualitas dan nyata. Makanya dari falua rokaburigi adre ibagi bani habe iregena sehi bada maka sehi gei dan yang buat nibasinia. Daya ramai rai. Ada yang ditaruh pada nibas. Telu. Oi atage mamalua sisi. Aboto bade de Paulo irama iraina, baba mamalua sisi Andre, ai caria alua keda paatage. Habeheli, lo masih tata falua sa, lo masih tata tolo, alua ba fatu tu hana batola alua si mana ta. Beremea ita tadona ena eni hasino tafalua sisi Andre. Aina kita nyala sulan ni kada sisohi. Nala tate mazula bani faluada, alwa kada ba afatu dudu. Mana i to bali berwale saai tafalua sisohi. Ramai raina so samesa
Zisobangai lala. Bayaya Andre ba hula sinon ni babasi sonrap. Aso sama sa zaner. Amaya tobak ko ni. Yohanan rau. Iwe ya oto Andre. Lumana to sasa. Anon ni babasi sonrap. Itolo ya si sama saan. Ibe yawa bakudo. Ada salwa menome yawa bakudo. Ihale kudo ni tolonya nomeki. Ilo molo. Meki egeza nolo ya nomeki. Ifuli ya furi Yohana. Ifuli oyo ni tutu. Iwa masuza no fuke uhe ibisa me ihale kudo kuan. Babai tu ne bani habu. Madania nasosi tuhu ni bezi zonrabu. Bale la tolo sai. Bere la balinga ke dania faya. Jadi asese ni hani toloda ni hani oheda tanga hulena le badede le la sulani siso hulena olifu ira nada ani wa bai atage yo faulo pada romali ande ihau ke si bai faulo baba ngombaka keda baba maba malua si sehi ande pano amai dola zanar hezo soi taru hadia ia baba da agi dania ibas so dombua nahaba naru si sehi wa faulo so zanaru bana siniha pasok ke zanaru bagi heha ni hasanaru bana siniha andre da eza sese atage baba malua si sehi hana peremesoko hita de dunia baba malua si sekian ada usara kalau si seki berebanota tema si seki sanuleni si seki nia sinomane masih seki moroi banabonia ano sinangnya na isuleni formasi seki na handre geda bayoto da Yesu nia sila mamati goi pala falua si mano irama irair so gizolo si seki si dua talau si seki ena te falua ke da si seki tadena nazul asese taila ba video ba Facebook so ni hazame efanolo panabonia ba ifoto ba yombaka ena oila ila ni hafefu o hitadada badal ena la suno ia ni habe so gani ha ifalua ziseki ena la sula ni khania pada eza sese alua ba afatu tutu berenoi falua ziseki pahiza leite mazul ani hasino ifalua sisekian irama iraina so tombua da irama iraina yo faulo aya dan nitaru banesiniha ada salua pa afatu tutu atage bapa malua sisu ana atage gai bai behul bahewisa ni hasanaru bageheha ya zitelu tafalua zisuki menoda azinanya tafalua ramai rena sino mana sino fahaga mege moroyawa pano yo masih ita keriso. Bermeno siseki ni falua keriso baba urida. Andre vale to lale egei ta falua zisekian. Aboto badededa wata falua ziseki andre ena aboto badede ni habe kerisoan. Irege dan ya lasuno keriso. Menola ila ziseki andre pambawa kuazamati fefu. Tenga ya itani suno, tetapi keriso. Fefu zumange balakami, bahaka zwa ite su keriso. Hana bermetafalua ziseki ande,
bermeno i omasi ita lobalang. Oya tage ita babolo sisoi. Irege dania tabasi sisoi. Meno i falua sisoi. Keda lobalang. Anda gibata falua sisoi bani kabut. Ta ofenai bazisara lala bamat. Bermeya ita sifat alifuse ita ba kekeriso Yesu. Ya mutolo ita lo balangi. Menganda ita. Sahagala tua Yesu taro malima. Bau ande kehehani amoni. Samhobu ya aga fefu teran ra enonim. Baba maema taro malisi tuhu ande. Ina duhu ya uge sama hal ya aga. Baya tobali hobu papangaru ufamatin ba noma fefu. Daroma lisi no ufai hagi. Sau hagele tua Yesu no mangandang da aga. Ya duhu. Salam holistik.